ga o tlhaloganye moagi ga ko fetola mogopolo wa me bona e ga se yone tsela eo ba moroka ba dirang kgwebo ka yone Mogale won't let go of Ezweni, not without a fight. Utshepa Kiabetsu, she's part of his inner circle. He won't see her coming. and also ke a betso tlo kgona gore a hijack a company ya wise di-share price all by herself. Then we ride in to the rescue. We get our company back on the cheap. oh moraga gore le destroy a reputation ya yone the brand wait fa le tswela pele ka so se it's worth nothing. Will they build it, Raman? Ke no tshontsho ntwe man Kia Kabetso Come close. A ke yone plan go destroy Ezweni then buy cheap. Plan ya bone ene o ka leka go gapeletsa fela a No, nka se go gapeletse. O nepile e ga sone tsela e o bomoraka ba dirang kgwebo ka yone. Well, that's how businesses are fought for these days, Raman. Ba itse keteke ke kgaitse di ga go fela o santsa na tlhaloganya botlhokwa ba botshepegi bo leng ka teng. Batho botlhe kontle kwa ba re tlotla ba lebeletse tsela eo re siamisang dilo le go dira dilo ka teng fa re ka latlhegelwa ke seo ga re sa le sepe ke a leboga bonang fa o ke moeteledipele wa rona re tla latela dikaelo tsa gagwe a ra utlwana sengwe le sengwe se o se tlhokang family e tla go ema nokeng ke a go tshepisa